فروجه تطلع كاوتش. اجي انا راح ازور الحاج احمد، ما زرتوش من زمان. ده ايوه اهلا. جايب لك زياره عشان ما زرتكش من زمان. طب غلبت نفسك ليش يا معلم امين؟ اتفضل اتفضل يا معلم امين. اتفضل يا حبيبي. تعبت نفسك ليش يا معلم امين؟ انا قلت اجيبها لك وخلاص. ايه بس والنبي ما تفتحها لما انا امشي. ربنا يخليك يا معلم امين. مش هفتحها طبعا لما انت هتمشي والله. يا رب بس يكون يطلع فيها فروجه ولا فيها اي حاجه ناكلها في شهر رمضان. ماشي يا معلم. هي الحاجه اللي بعتها معاك قالت لك وديها للراجل الغلبان ده. عاوز حاجه انا ماشي. لا مع الف سلام. مع الف سلامه يا باشا. يلا مع السلامه. امشي انت بقى. طبعا على عاوز نروح اما نشوف الزياره بقى اللي جايه لنا دي بقى عليها هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يطلع حاجه حلوه كده يا رب. ما طلعتش فروجه تطلع كاوتش. اجي يا كلبي اهو.